Awuzwakele njalo hlabezulu lapha likhona ngalesikhathi namhlanje sihlangana ke sesingaka September inyanga enkulu ke inyanga ama-birthday abanye bethu linjani ngilokhlani umathelela nanti uhlelo lwakho umlaleli ke mbukeli uhlelo lwakho Ngisakhumbula ke ngolesihlanu ntambama as usual iqhathekile ukuthi hamba ku YouTube ngoba ke Facebook these days awusibhalela ke ama-message amaningi ukuthi hayi ngizakukhada hambani libukele ku YouTube Ezra Tshisa Sibanda ku YouTube liyabukela nje le link siyayipostela khonapho lapho uyabukela ngasoze ikhathe ishow eziphela ngoba indaba ezinangihlala iziguda zewusemaphethelweni le ngoma ngasulalela kutsha yabo ngasezwa konene siyabingelelana siboka ke abe Harris Hotel Group of Hotels bona abasilethela lelo hlelo basincedisa ngotwadiyana amadata basincedisa siyabonga kakhulu Mr. Rice nange umlaleli wethu esimphethe namhlanje ke kuthiwa nguMaureen Ndlela not Dlo kunjani Maureen Dawuduna mina ke ngithengile iminyaka ke engu-16 ngisekhaya ke kunale dandanda ngathi ngivela ke esitolo ngabanjwa ke umuntu wangibhinya uthe sengibhinyelela umuntu ke wabaleka into yaba khona ukuthi ngahamba ekhaya kwabanzima ukuthi ngikhulume ebadaleni kodwa ngicina ngithile u-auntie wahlala kunjalo ke asenge emapholiseni asenge esibhedlela ngemva nje kwenyanga ezimbili ngatholakala ukubana ngilesisu isisu sangikhona ke ngasigcina ke sinjalo ke msakazi azange ngizama ukuthi ngisikhiphe abantu babethe ngisikhiphe kodwa ngizange ngisikhiphe kuthe kunjalo ke ngaze ngabeletha umntwana abazali bami baba nokudana ukukhulu ukuthi kethi kuhambe njani ngize ngimithe kanje wachasisa ko-anti wacela ekhuluma iqiniso umntwana lo sekhulile Tshisa samfihlela ngathi babakhe wasuka wayegole kudala manje into esinhlupha-ke sekulo munye umuntu ke olamawala ekhaya wahlala lo mntana wami wamtshela ukuthi ke wena umntana oyi-result yomretshwana uyihlo umazi wabhinywa wena kwaba khona wabaleka wayengumunye indoda owelusa inkomo kozibanibani umntwana wangikhalela-ke inyembezi kunzima-ke kimi ukuthi ngimtshela umntwana ukuthi ngamzala ukudlwengula ngoba ngimthanda umntana wami. I don't want to damage my child. Ngayala ngathi ulamanga lo muntu osegwala manje sokule kungakunge ebantwini abaningi sokugcwele ukuthi umntana anike wazalwa nguRejwa ngisegwala kunje umntana wami kumele ngumsuse laphana ke ekhaya impilo inzima Tshisa ngazi ukuthi ngiye ngami le dudu lesithwala senzima angisoze ngikhohlwe usuku lolu ke umuntu lo wathi ngibona ke wafaka inqamuke entanyeni yami wangiphusha ihamba lami kwama ngomude sisiya egangeni wathi wathi ngiyakubenga ke wadabula ke impahla yami ngaphansi sebenzisa ingqamu wadabula izigqoko zami ke wenza ngifuna phezulu wami wangishiya khonapho wabaleka ngicela ke ungitshale ingoma ke ngithi mntanami ngiyakuthanda mntanami su ngiyakuthanda mntanami ende lapho khona ubekwazi ukuthi ke ngiyakuthanda ungazuzwe lokhu usukhulile kodwa iqiniso vele ngiyabona usulazi yena ngutshayele ke lengoma nasi ingoma athi yothe ngowami kanhlahla Dala ngikujela
inhlanhla lapha ehamba ngothi inhlanhla ncizayo esitshale-ke uMaureen Ndlela othi mntanami wami ngiyakuthanda kwamagama ngiyakuthanda-ke ungabule ndaba ukuthi uzalwe njani oqathe umphefumulo wakho njengoba bakho-ke kuyahlala kunjalo bengazali luhlelo-ke Ngisakhumbula babhalela abaningi linjani masanda kusijoyina ngalesi sikhathi bukela ku-YouTube nxa unganika kulahlekela ngobona ukukhathela lapha ku-Facebook jima ungene ku-YouTube sikhona Ezra Tshisa. Follow the page, subscribe to my page, please. Now Nduna Ndlovu mina ngidabuka khona le endaweni zentepe kwanda yebo Tshisa kube umnyaka ka-2011 ngitheke ngiphuma-ke ezibayeni kulamadwala adelana ngakithi ngathi-ke ngiyexatshwa lilanga laphana-ke ngase-ke ngisithi ngiyathi ngezwe ngandihlatshwa ngameva ngezwe into engithandela kade sengithandelwe inyoka engitsha lapha inyoka le iphimpi yangiluma inyoka le yabaleka abantu ngagijima ngayekhaya ngathi ngizwe ngandihlatshwe ngameva hayi abantu bathi kungenzekana ngameva lokho ngabatshela ukuthi ngiyibonile inyoka bala bathatha-ke bathi mfaka umsizi lana angilalanga ubusuku lobo emhlobo wami into khona enzakalayo ukuthi-ke unyawo lwaqasa ukuginqa kuvuvuka baze bangithwala following day after 2 days ngaye eGwanda hospital lapho wafika bazama ukuthi benze abakwenzayo unyawo-ke lwaya lokho lubola-ke Tshisa so ngandile cancer ngigcine ngiqhumisa-ke unyawo ngo-2019 okunjenje ngisilima ngendaba-ke inyoka kodwa sengasila nganceda omunye ubaba wavela-ke ekhezi wangelaphayo isilonda lesena sasingasapholi lanxa ngasengiqunyiwe ubunyalo lokho lubola siyaphezulu so ungani i-cancer asoze kakhohlwa-ke lapho ngangena khona emtshineni wokuqunywa ngo-2019 ngoFebruary 7 okwamanje mpala-ke ngilapha-ke eJozi mfana Sibanda ngiyahawula ngingake le mithi kunzima kimi kodwa ngibonani kongamaloyo lana-ke lapho ngihamba khona babamba-ke u-anti ukubana-ke nguye okwenzayo wayevele efuna ukungibulala inyoka leyo ayibonakalanga kodwa mina ngiyakhumbula ngiyibona sadinga ukuthi inyoka iphimpi ivela ngaphi lapho ukuloyo usemakhaya kwesabeka ngicela-ke ungitshalenye izingoma nxa ungayithola khonapha ngingajabula kakhulu wakhetha-ke ingoma zabaningi umfowethu yikela-ke simtshayela othi yena uthanda ukudla oludala sometimes liyasiphusisa kaloqunywaqunywa lapha-ke kwaFacebook lesikhathi kodwa liyaqunywa wazila into zabaziningi iy'ngoma zakho okwamagama mana sidingi-ke uthe uthanda-ke ikakhulu lo-Conris kolokolo ziqunqa ngomthola Esther M ufanyana Dube wazibalisa ezininginingi isono samamaji yathi ilanga liyana-ke umfanyana wakhetha-ke mana sibone-ke engakutshayelela phakathi kwengoma zakho zonke lezi enthembo inyoka-ke eyi kunzima madoda othi kutshayela ugele mafura udedi onganani
ingoma vela kukheri mafura ingoma sithi ke daddy yehlabla give me your love bathi sifuna tshela unduna Ndlovu entamba ikhwalisa wenduna yabantu nduna Ndlovu ke yeah inyoka dangerous abantu esazi bathumela phela abantu izinyoka balimase abantu lengiphethe ngusurrender moyo uyaphila surrender moyo I surrender to you right now ngathi kwindalo lapho khona surrender uthi kumanje mbhalangise United States of America eMiami uyaphila yini mfana ka Tshisa mina ke ngingajoina ke i-National Youth Service ngesikhathi sakhona lalibiza ngokuthi border gates kusemsakazweni ayisathenwa kahle sibisafundiswa yonke into kodwa ke Tshisa ngithe sesifakwa sesideploya senza amabhesi bekuloganga okuningi sasekwenza lanxa sasingatshelwa ukuthi sishaya abantu kodwa kulabanye bethu obukhomanda bethu ayisithi siyegatsa abantu simsebenzele ke uRobert Mgabe sichaya notokudlala and njalo sasirepa abantu ke emakhaya ngiyakhumbula khona ngale ke emashingo ngawona kakhulu mfana kaSibanda isikhathi sana iminyaka lana emibi kakhulu iminyaka lana yabo early 2000 engakwenzayo kubi ngoba mina ngakhuluma iqiniso I slept with over 15 women against their will because ke lapha ngihamba panitshela ukuthi ke basupport uTshwangirai kanti lezo zazizimbi ngoba sasibhema khona imbanje sinatha lamaskadi ngase singene ebantwini hayi vele senze ke umathanda thathela abantu imali kokubi ngaleso sikhathi ngiyaxolisa kodwa into le kumele ngiyikhulume ngoba kwakho into le yangikhathaza sometimes ukuthi ngakwenzelana mina ngase ngagcina ke ngithole udadewethu wangibisa lapha ke ngaba lenhlana ngaphi visa senhlala lapha eMiami ibizo lami isiboza msakumoyo usurrender ngazinika ngoba ngisizakala ngalo ke ecamp ngithi surrender into engayenzayo hawu ndoti surrender ukujala futhi lebizo labafazi futhi ayi lakela wona iborder case utsho njalo ke sazi ucela ke lo bantu wazisuhlu kangaka ulubhinya wena bhinya baxolisa abantu laba webhinya ucela ke unjalo ingoma kamajayivana uthuma bona bulawe ngiyathola yes sewumabona bulawe surrender
sisters umabona bulawe sitshela ke usarenda moyo ke wadongula abantu wasitiza abantu wakarabha abantu washaya abantu kabuhlungu kakhulu endawo zamasiko nesikhathi sikaRobert Mqawe ke umlalo omkhulu hlelo ngisakhumbula bana sibone ke ukuthi ke bona bako Rise Harris Hotels Group of Hotels basiphathele amahotela amaningi 13 siyaphambili kona bangothi siyathunqa ngasibona ukuthi bathini bona. Siyabonga ke kakhulu ke iRS Group of Hotels wagceleke khonapha konke sizathunqa lawe nxa ufuna ke hotel ukuba noyicamba lakho noyihlala ke qedwe iweekend emnandi sokutshisa kulezi suku bakunika amadrink bakunika ukudla konke ke hamba khonapha ke iRS ngena lapha ke ubona ama numbers aphuma khonapho lihambe khonapha liye booka lani ke lizihlalele sephethe eka Thobani Ndweni kunjani Thobani Ndweni ngigilelwe ke emkhuba nkosikazi wami emalangeni mfana kaSibanda thengwe April ke lo wakhiwa ke umntana abantu kodwa ke ukuqalisa ama actions akhe kasaqondakala angitsho ukuthi ke kukhona kwenzayo umama lo ngelinye ke ilanga bengilele ke endlini wathina usafike Cosmo City manje ke ngangimnanzelele ke gqoka impahla yakhe wagqoka ke izigqoko zakhe but ke ngicela ukuyela ibhora ama5 wangena ke endlini ngamlandela ebedroom hayi ngabona ke sephendukile kodwa ngangamboni kuhle manje umzimba mawusala wasephakamisa ukuthi sakageze bekuTshisa into engayitholayo ngathola ke impahla ke ngaphansi ngasiwela nasukela ekhaya so mama wami ke jwayela ngavela ukugqoka le maphenti ke alentanjana ama G-string kodwa ngalelo langa ujwayele ukugqoka amaphenti nje ambopha kamnandi ama bump short kodwa wabuya engelalo esegqoke ke iphenti lawa nje abantu laba bangani baganga abachizi buziphandle iphenti litshonile emsisileni so ngambuza ukuthi kuhambe njani wala ngathi mancinci kwenzakaleni wakuthi ngibona hayi ngisuka ngena ke esikhathini asengena ngojet ngathenga leli phenti ya so yikho vuyile sengqokeleli into la imphathanga kahle umama ngalelo langa wageza wahlala wakhanya ukuthi ungumuntu ongani ke ukhathele ngambuza udaniswa kuyini kaqondakala even sengicela inkonzo amukwana singene emacansini ngoba ngalelo langa xa ungani yamfuna wakhanya sithi na bayadinwe bayajale kakhulu njalo uyaxolisa ukuthi singalala yahle kwachaka enhlizweni yami lekhanda lami ukuthi umama lo sevuka amacansi nendoda angilalanga lelo busuku ngalala ngiginqile umama lo kathe sisebhizi ngala amaphenti abomahotsha lawa ngale ntanjana kuphela so ngiyambuza ukuthi kuyini ukuthi amchayisa ngomoya Tshisa ke umfazi bani mfowethu abafazi kathi sokutheni nanga umuntu kungani kagqoka ngalutho umfazi vele nxa ehamba kumele agqoke ukuthi avale ke into lengobili igugu iqathekile yena ke lo muntu ke ugqoka intambana zami ngithetha ka kamabili awathekile ke ngaTshisa ngalahla uyalwa khathi sahlala ngakuhle lapha endlini uthi mina I'm controlling here ngamlobola lo mntwana azange ngikhiphe imali zokudlala mina ngivela phansi khona le choloto kodwa ukuthi uzombuluzela umfazi angikujwayelanga ngiyamhlonipha umama abantwana kodwa umfazi omdala mina ngagqoke lezi ntanjana ngifuna ukuthi ngaya kokwabo ngoDisemba ngoDisemba ngenye ekhuluma lawo ngifonela uAndra ngimtshela wambuza ukuthi umanqukethe sephila sephila njani
ngoba umfazi uyexpect ukuthi agqoke-ke lamapitikothi azinanzele nto umama asihloniphe, hhayi le nto asiyigqoka. Ngiyabonga Tshisa umuntu Thobani ndiwena. Thobani akuhleki indincwadi yakho kodwa intanjana Thobani awuzifuni. Ufuna-ke uMahadebe, yabona akuthi ndabona ufuna uMahadebe. Yiba bamenza mama Nqawulalele Mancuba umgqono uMahadebe ubaba uthi babamenza ukuthi-ke iziphakame layo uthi usex that way. Yena uthi ukhodlo utsakana. Hawu madoda, intanjana bomama uthi ibunu phandle kanti wenzani? Tsakane. Come on, let's go to the disco. Show me no. No. Don't say no. Show me no. Not this time. Yeah, show me no. One minute that. Show me no. Come on away. Ninge sing kacha. Show me no. You ain't answer. Show me no. Show me no. Ke sheleke uThobani ndiwene guys sisindaba amathwa ama-G-string asazi ukuthi uG1 intanjana mama lalela Mancuba
Jana la kulo ugqoka ngesakalela lifuna uzigoqele mama lisithubanyana ngalisithubo kokele njalo uthi babuze izimizwa kuyagijima ngamgqokela intambo uthi acabanga ukuthi ke mhlambe kukhona after yakho nabo kuwe ayi madodoti mana sibambike usikhulile madawo Sibanda kunjani dadewethu usikhulile uthi siyabonga ngohlelo luyasibusisa kwamagama mina yimi usikhulile Sibanda lami ngibhala ngese South Africa uhlelo ngiyalithanda amagama njalo kangilikhuthi mhlala sisaba ukuthi ngubhale kodwa sezofika isikhathi ke ukubana lami ngubhalele eyuvela banazi ngisaphila Tshisa kodwa ke impilo eyuvela yazi la ukuthi ke isipunapuna indlela ke empila ngayo ke mina bengumuntu lwana ke okhwatshayo bengitshontsha ngiphila ngene emashop uyalandisa lapho Shoprite ojet obani bani hayi bengikhipha ke lapha fana kaThisa ngikhiphela loba yinto so into ezala ukubona ke sakhipha kwendala abanye amantombazana sakhipha into eziningi kakhulu ke sathengisa ke imali emade ngibamba nje zaye kwafika umcabango ukuthi ke ngidlela imali ngingabaniki ngoba sasigcina kwandawo imali ebi 92,000 ikwami so ngase ngenza iqhinga lokubana ke itshontshiwe amantombazana amathula ade ngisenza lawo ke uyabaqamba amagama lapha kodwa ucela ngabaqamba so bakhala kakhulu ngoba besebenze nzima omunye wayebutshiwe samdizela kodwa ke imali engayifihla mina ngathi ubile ekhaya ngadeposit stand sami so abantu abangikhala enyembezi okwamagama kuthe ke ngo-April 10 lonyaka wafa uCema wona ngiqhela ngazo ukuthi CE wafa manje into liyangikhathaza ngiyamuzwa uCe ekhuluma esithi girl ke namhlanje sithanga kodwa ngikwazi ukuthi ngenzeni ngoba ngibona ngani ispirit sakhe sesinhlupha even ngilele nyamphupha enokumuntu wafayo esikhathi ngiyambona ngimuzwa ngani umemezile ngabe ngiyakubuza mfana kaThisa ngabe kuyikubona ke ukutshontsha kwami imali ukubaqila lokhana inxebe kukhona ngenza khona hayi akwazi ngeke ngiku-answer lokho so ke into le buhlungu kimi ngicela imthandazo lokuthi ngilahlise amaphupho akhe ngiyaphupha after every other day so ngeke ngiyakhona umphupha kathathu kabili enda kuphela lenzeni how I wish shooting ngincedise dadewethu kodwa hayi lako hayi kangikwazi kodwa kuyisifundo ngabona ukuthi ungakwenzi ke uqila abanye abantwana so angikwazi ungixolele ngicela ungitshele ingoma kaSteve Kekana ingoma ethi Shine On nasi khulile Sibanda Shine On
Shine on, shine on, shine on. Steve Kekana sichale ukukhulile Sibanda. Yekela sizuthi bathini we hurry hotels, a group of hotels khonapha kodwa ziyathunqa kobulawayo. The experience during your stay is what matters to me. My name is Nomsa, and welcome to the Harris Hotel. Have you ever heard the saying, you feel good, you do good? Our rooms are designed to make you feel good, whether you're here for business or me time. You are guaranteed to enjoy the experience on our comfortable beds. That feeling you get when you take a relaxing bubble bath compares to nothing at all. We serve delicious meals that are to die for. You know what I'm talking about. We spend every minute we have to give you excellence in hospitality. Check in at our hotel, number 3 Harris Road, North End in Bulawayo. Or you can call us on 0775 993 085. Or alternatively, use 0292 00334. See you when you see us. Experience. Yeah, siyabonga kakhulu ke ingoma abakwa Harris siyabonga kakhulu ke izizwele ke into abalazo ama hotels lawo kobulawayo. Yikela ke siye phambili sibambeke vela ku John Ndebele. John Ndebele uyabingelela. Mina ngihlala khonapho ke ibizo lelasana nje lo mngane wami umuntu John Ndebele. Ngihlala kwapha ke United Kingdom. Abantwana bekhaya basuka lapha babazibhulu kakhulu bahlanza ama Nigeria. Kodwa ngagcina ke sengumuntu ke lamo thandela ke makhiwa khona beze amaya khona ebangayenzi. Kodwa mina amfutshela manga mfana ka Tshisa bengithanda ukubhadala thathe ukuthi ngabe nama strings attached hambe ngezikhethela umntana abantu siqedelana sihambele so kule ndawo yami lapha athe vele ngingena khona then I met this Marita ke lo vele Lithuania ngacela ngisenzela i-arrangement ukubana ke sibonane nxa ngikho emsebenzini ngoba wayesebenza call girl esenza kwenye indawo lapha isona ke ayefike bhadasa khona elalwa ngamadoda atshiyene so ngangithi ngachayisa vele abuye endlini ngacela ngithi ke sengifuna ukumthatha lo umntwana wakhala wathi yena labaki bafuna ukubasupporta eLithuania angitshela ukuthi zamsiza ukubasupporta hayi umntwana wangithanda ngacina ke mithisile sengizelelayo ngazala ke umntwana next race inkingi lapha kutheke ngesikhathi se-lockdown bekunzima ke umsebenzi ungekho yena wathi ucela ukubuyela emsebenzini wakhe lo imagination yami ke Tshisa nxa sengicabanga amadoda sekuyegada ke umama wami into le yangilimaza amagama ngoba ke these days ngithwele nzima ukubana ke ngenzeni ngikhuze njani sokudlimaza nama feelings ehamba la ke umntwana wakhona ke uyajinga okubi uthi I'm not showing love sengazama ukubamba lapha nalapha ngisebenze kodwa ke umntwana lo angisambone kuhle khanya ke she was addicted or is addicted with sex ngoba uyakhala every time athi ngicela ukuyela emsebenzini manje ni day ngathi ngimfonela wathi I've gone for work kuthi twayesethethwe njalo ngenye indoda indaba lebuhlungu zibuhlungu okwamanje ngizubuhlungu ngoba ke ngumail onyaka ke ungenzele izimanga wakhohlwa kati ugcwele lamakhondom esikhomeni sakhe akhithikele endlini into le yangikhathaza kakhulu so khathesi siku separation kodwa sihlala sonke sizesaba ukuthi uzagcina ngicreate istory yimi ngiJohn Ndebele ngicela ke ngitshele izingoma hey John awulesibindi mfowethu kodwa ngusoli nxa usuphisiwe
sazi njalo kodwa hayi angusole kunzima kakhulu. Ngicela ungitshele ke hayi wena ingoma ubona ngani ngijabulisa phakathi kwengoma lezi ezilapha wathi ucela leyana Peace Machenza. Ngicela sacela ukujama sijaye Peace Boxish. Abafethu nami ngiclever ningangenzi kanjani. Hola Machenza. Hola bafethu. Hola Machenza. Hola bafethu. Peace Machenza. Peace Machenza. Ngisashaya round. Ngisashaya izwapho. Yobona umntwana. Yobona ubaby. Peace bafethu. Peace bafethu. Ningangibambi inkunzi. Angiphathanga mali. Ningangibambi inkunzi bafethu. Nami ngiclever. Peace bafethu. Bengiyobona ibaby. Bengiyokava ibaby. Angiphathanga mali. Ningathathi life yami. Ningathathi impilo yami. Thathani iphathu yeah. Thathani iphathu yeah. Thathani itori yeah bafethu. Thathani itori yeah bafethu. Peace Machenza. Hola bafethu. Hola bafethu. Nami ngiclever. Nami ngiclever bafethu. Bengisayibona ibaby. Bengiyocheck ibaby. Peace bafethu. Peace bafethu. Nami ngiclever. Angiphathanga mali. Thathani Tatani Andy ya tangalo to Peace Machenza ke lengizwele lengibula don't take my life. Ngosbox hedge lapana ke sithi ke Peace Machenza. Asizweni ke njalo esitolo zakwari sithi baphethe. Yeah. Welcome to Harris Executive Lodge, a place you call home. Comfortable rooms, breathtaking scenery, with free Wi-Fi to keep you connected. Mouth-watering food. From breakfast to lunch. So why not relax in our elegant surrounding? Nemamonya, hey, topigwa nemamonya. Hey, nemamonya, hey, topigwa nemamonya. Hey, nemamonya, hey, topigwa nemamonya. Hey, nemamonya, hey, topigwa nemamonya. Hey. Yes, topigwa nemamonya.
Welcome to Harris. Yeah, ingoma asithi ingoma yiko futhi ke sikuzwayo vela ke ku Harris laphana. Amaloja khona amahotela khona. Just get to this one in town, a beautiful one. Harris Executive. Down the Rainbow Hotel. 11 10th Avenue, Lodges Lundika. Kona papato 11. Inhle. Omagama kutongokara khona pana. So thindana lathi uyefika khona. Uzabona ukuthi inhloko magama lawo bekhona. Siyabonga ke lonke libhalela ngapha ke osino bani abanengi laphana ke. Thank you very much. Laba basupportayo. Yekela manje ke mbambe enye ke vela ke ku Mildred Cookie. Tshisa ke ngizakutshela ngami mina ngintombi enhle magama mina 35. I-problem ke ungani ngilomnyama angazi kube kuloyo kube kwenzani. Abantu engihlangana labo mina empilweni yami ngine 35 years ngahlala namadoda ayi4. Wangiqalayo ukuqeda ubuntwana sasibancane ngazi lutho. Labantwana ababili lo yedwa ke. Kodwa i-problem yakhona umnyama engilawo angazi ngihlala le ndoda ke ngaphandle kwena lana ke eyodwa yokuqala ekuthatha isikhathi. Ngithanda amadoda amahle handsome. Yilo handsome wami ke ngimthandayo lapha ke yamqamba bezona lapha e-UK. Bambona abantu la ku social media smart gqoke kuhle. Hayi indoda ke phi umzimba omuhle wamagama. I-problem layo ke umuntu lo ke 2 minutes. Into khona ngiyangitshela ukuthi acaba ngezinye izinto ezikhatshana kubathi nesikhathi lami ngithi ke sengithi ngiyazizwa uyabe sevele wathi daca. So ngamnika kubana ke senze ezinye izinto uyabe mbuzi ngizifundiswa ngubani. Ngoba ngazama ukuthi mhlawumbe okungamphuzisa laye ukuthi angabuyi masinyane akumphunyuke. Wangcono ke senze izitayile. Ngathi ngigada phezulu uyathina ngiyamdelela. So ngathi mina nginolala lebhazi ngigada wathi ngiyamdelela. Ngathi kabuye la ngemuva futhi uthi ka uthi nekumizwe ukuthi abuye masinyane. Ngazama ukuthi abuye ngemuva. Awu baba vele sithi uyalungisa eminyango wayesebuyile umuntu wabantu. So senze ngichaya ke imissionary ungani yaphuza. Kusikhathi ngambona nje sisithi ngahle ngani ngiyeceleni ukuthi imenze ukuthi angabuyi. Tshisa kulanda efrustrate umama njengomuntu okuchiya ke usendleleni. Ngilomnyama bonke the last 2-3 of them. Vele ke ngaba less than 2 minutes. Kambe kwenziwa kuyini ngiyamthanda uyenza but hayi bantu kuphoza la but hayi ngase singene emacansini. Akula lutho Tshisa. Mildred Cookie uyalalela uhlelo izwe lami nelikalazi kodwa ngithemba uzaba kwazi ukuthi ngithoyina silapha ke e-UK. Sengazama ukuthi maybe akabukela abanye ukuthi bathatha isikhathi enganani. Kanti amajinsi ngihlala endweni ezimfake ngicela ngiqedisa ke ngomunwe wami. Ave mama qedisa ngomunwe uba bekhona. Yeah, Mildred Cookie. Usuke kumphunyuka umuntu wenkosi ube ngespeed abathe athi yakuvika vele kuhle sengihamba mina bye kuthi ga kathi mama ngakenzile ukuthi hayi ungenzi njalo mngani wami. Angikwazi ngabe ngumkhuhlane yini I don't know. Ukuzithi umkhuhlane I don't know. Ukuthi umkhuhlane asazi nxa kumphunyuka masinyane. Kumbe futhi vele ngisaba lokuthi ngamrumenza vele kade kumphunyuke. Hayi manje le weakness walamza umntana abantu. Hey ndoda. Walamza umntana abantu kathi wenzani? Ngicela ungitshele ingoma zesiplat nxa ungazithola. Bona ngutshele le umtsuku. Hayi. Vele ungathwala ngemuva ngale hayi baba. Khonapho. Phena go nya digeng.
naso le splash sikuchela mnandi umdzungu ingoma vela ke utenchanda le splash sichela ke uMildred Kuki ukukuthi cela ukuthi ungabe leyo into ephunyukayo baba akuyibambe unqande usupport iManchester United awuzama ucabanga i-team yakho udlala ibhora ungani kuyadileya nyana ukucabanga nxa uphezulu ngoba ngamconcentrate umama lapho kuza kuphunyuka lokho ngitshela ungicline ukuthi umele uzama olahle concentration kumama uzobe right but nxa umuntu ngehluleka ayi sokunzima mana sibone ke nguMildred Kuki lowana cela ubala ukucina Tony Gore. Hello Tony Gore. Mina ngiyabonga ngohlelo lomnandi angilukhuthi ngiyabukela yonke ku YouTube la nxa ngisemsebenzini ngiyahlalela phansi kakhulu ndlela ngesathi ekuseni ngoba yabe sengivuka sengenzi lutho isikhathi usenza ngiyabe ngachayisa emsebenzini ngisebenza lapha ke deske eGaps Cameroon kwese ngisebenza khona ngihlala khona asibona ukuthi Tony level bhala ngesitswana lapho kunye lapha ngiyakucela mina ngibhala ngesitswana okay mina sazi isikhuluma kuthe kunjalo ke Tshisa mina ngobulaya ngihlasa khona apho kuthe njalo ngobulaya lapha ngathatha ke intombazana yekoNdlovu Melania Ndlovu usisilo sabuya lapha sonke eBotswana esebenza ke kwindawo yamsenza kwindawo kodilanga ke wakhohlwa engakwazi ukuthi ngikhona endlini ngoba ngabuya uTshisa ngalala phandle ngenza kwendlu yena wangena ngamuzwa ke ngiyela umngana wakhe ke efonini isinto okulishona lokho olishona lokho kulalutho lokho gezi nyafa indlala okumuntu lokhu vele lento yakho ekhuluma ngento yami ukuthi encane kodwa nxa ngilelelayo kodwa yabezenza umuntu engane uyakholisa wakhuluma yonke inyongo wazokhuluma ukuthi ngisathanda lo Godwin kodwa ngiyamkhumbula abakhona yazi ukuthi ngivela wish to meet him mhlawumbe just for sex lokho umuntu shona kwami kungigcinile kodwa hayi kuncithile ngale ngaphansi into le yangilimaza kakhulu ngangena endlini ekhuluma wathi wenze ngabomo ekwazi ngikhona ufuna ukungiqala ngamchaya impama ngabotho ke eBotswana nhlanhlanje bakuthiwa mina bangithathele leyo permit kodwa ke base ngixolelwa ngale caution kodwa ngambe ngiyenza ke i-community service ngayenza ke garama sam hayi elibala lesili tswana polibhale esikolo ngasebenza ngilayela kathesi ke wathi vele ngamala yena uzazibulala njalo uzachebhalile konke engakwenza yebo kulento ngayiphambanisa ekhaya ngawona kakhulu ke eZimbabwe so manje ngisaba ukuyela lekhaya kodwa lo mntwana sethola impilo yami and holding me ransom trying to blackmail me Tony Gore Tshisa ke umnyaka ka-2022 ngangicathuza umuhle kodwa mubi kimi ngicela ke ungithele ingoma bakwethu ke uhlelo ngisakhumbula ke noma lapho kwanamhlanje sithanda ulibonga kakhulu ngokulayelela kwethu ngicela ke ungithele ingoma leke ethi bye Sithembi igama lakhe ngisithembile ngizahamba kuphela ingoma evela ke Good Boys Sabonga mbongela matshelo lokline nabe Harris Hotels thank you so much have a wonderful weekend kama ngizatshisa bye
bayopinda